Jamani, nimewamisi. Guess what? Leo hii tutazungumzia kuhusu nyakati. Tutaanzia kuhusu majina ya siku. Hebu twende. Jumatatu, it is Monday. Ni kwa mbele. Jumanne ni Tuesday, which is kwa kabiri. Kwa gatatu ni Jumatano, which is Wednesday. Alhamisi ni kwa kane, which is Thursday. Kwa gatanu ni Ijumaa, which is Friday. Kwa gatandatu ni Jumamosi, which is Saturday. And Jumapili ni Sunday, ariho umunsi twita ku cyumweru. Tuendelee kuhusu nyakati. Hari ibihe dukunda gukoresha ariko tugomba kumenya amazina yabyo mu Giswahili. Iyo tuvuze ngo uyu munsi mu Giswahili bisobanuye leo, which is today. Yesterday, ejo hashize bisobanuye jana in Kiswahili. Noneho ejo hazaza ariho kesho, ariho tomorrow in English, mu Giswahili tuvuga kesho, all the same. Noneho akakanya, right now, akakanya turi kuvugana, mu Giswahili turavuga ngo sasa. Hebu tutumie mfano mmoja. Ninaenda sasa hivi. I am going right now. Icho nicho bisobanuye. Ninaenda sasa hivi. Njewe ngiye nonanga. Reka dukoreshe jana, which is yesterday. Jana nilikuwa na rafiki zangu. Ejo hashize nari ndi kumwe n'inshuti zanjye. Reka dukoreshe noneho ejo hazaza ariyo kesho. Kesho nitakutembelea. Bisobanuye ngo ejo nzakugenderera cyangwa se nzagusura. Reka noneho dukoreshe uyu munsi, today, which means leo in Kiswahili. Nataka kuanza biashara leo hii. Nataka kuanza biashara leo hii. Bisobanuye ngo ndashaka gutangira business uyu munsi. Guys, I love you. Bye.